Voini December ni somni pani kumsang ni somni pali pathiani ania in zavain sibaile vekule ni khat thil thua nupan boral tuikwal south aizola cheng Pu Rochhunga ro kum somruk pakwale anupui piro zami kum somruk pasari te chu ni khat thil thua an borala voina fuyan niang anu zok piro zami hi nimin inrin ni chommadar som pakhat lemin sompanga khana borala aboral nu ni zandariat lechan ve khan apasal Pu Rochhunga ro kum chu aboral vele ani nizan khan an chenna tuikwal south section 5 sairang rota tleivar pui an nia voin chanhudar khata tuikwal presbyterian kaukhan khola voina hun man an niang US Burma mi achungte akalhum nuwa ama ain kaplum American Ram Utah State Myanmar mi chungo pakhat chon pa berin afa te palia ka zoa amain kaplum December ni som pasari khan America Utah State Salt Lake City Kwa West Valley City a paber kumsomli pani deire nuber kumsom thum pariat bume anfapa kumsom pakhat mi bure kumriat mi anfano Christina ri le kumni mi anfano nai me ruangchu ahu hovin mu ania anfapa upaber kumsom pasari sariero alua liam na taktwarin mu ania damdoina dalu ani engwanga hetianga anpa ber hi chetamai nge ti ro kan thulak na hian atar langlo ani sanghabom tu te jela mamit police in sanghabom tu mi pani anman te chu zirtomni ni somni thasom pani kumsang ni somni pali khan mami district jela dalu anni mami ta tanga beng warna thudon danin wanal thapui le lal nun hnuwa darlak ve te chuan teirei lui hum halaya sanghan bom ti shat ni wangin ni somparia thasom pani kumsang ni somni pali khan man annia an sangaman kezi kwa po man sakhalan ni wanal thapui le lal nun hnuwa te hi police in an kol hnuwa zirtop ni chuna kota shwayan ni a chumi hnuwa jela dalu anni Central YMA in hallo turin ngen nimini somni pakhatha sompani kumsang ni somni pali chonu khan Central YMA in Aizol Bazar le ache vela halpwale halmoizuar anom le omlo an enfia Central YMA office bearer te kai shwainain group nga in thenin chan maria tanga lamwal marlam getin kar bazar le ache vel fangkwalin halpwale halmoizuar anom le omlo an enfia manero an nei lawa dor kai te chu sarkar phallo thil hal moi chang zuar lo turin an ngen kwal ngalani niminai zol bazar le ache vel an fan kwal na hian Central YMA OB tele CEC member te ba ka YMA branch rang dor pui zar ko chan mari electric veng chinga veng le saron vreng branch roi tu te antela Aizol police station atangin police lamin duty in siamin an pui boma kumtharma in hunrim changa tile an tumani Central YMA hian nimin khana Aizol ko pui chung hun sang motor atangin halpwale halmoi thatlo zia mai ken an puang bok Central YMA chuan Christmas le kumthar lim taka kan man theinan mi puite du sakna hlana sarkar phallo thil halpwale halmoi te hallo turle zuar lo turin mitin te angena branch YMA sang te po anma ni huam chung thewa theito patran la turin angen ani mi te tanamal som na ne mizo mi pui tam zokin kumpuiling le tanghak lel taka alo thlen hun kan thlir thin Christmas chu kan thleng le don ta kan nga lel dan chu inang lo via wa thin khat chuan limlop bolna thil thar nei huaw le nom chen na lam hoi an tum lain then khat chuan sum le paya hlokna an umanga then khat chuan thlaraw lama hlokna tel tumin Christmas nei to la le swalam hoin midang te ta namal somna thlen tu ni an tumang Christmas le kumthar buak ve ta limlop bolna lam cham thin ten to swalan tok fo thina mitam takin dan le rai zom lovin thuboi la boy nei pha then khatin chet swalna tokin pian swal pha na tan te mangin nunna chan pha te nom fo thina lalpiang chibai buk tum theu kanri ruput mangle che danai nang lo thin em awangin then khatan thlaraw lamal somna ni lain then khatan chiana a thlen hun ani chen bok chu wangin he hun pui kan ma chon tura yan ngai tona film takan put theu a thale Christmas le kumthar be boma hian limlo bol chak na in min bo boy ve fowa hey Christmas zia rang ani loti kan pom thia mangai to limlo bol na hian thatna ain chiat na lama hoi tlang pui thina sarkar le khotlang dan bo chiat na thleng po a thleng the ni wangin nung lama mit ne yang ra na khosak kan zira tula midang te ta na nok sak ni ain midang te ta na mal som na thlen tu ni thei turin kan ngai to nai herrem zo kang u
bum mang scammer te trick manchin film khulla bum na lakata himro pakhat na TRAI phone scam bum mang ten thil dik lo itianga an pu che wangin emo KYC fel lo emo chuan lamin e mobile service ti topa an vo chia taka chuan TRAI try Telecom Regulatory Authority of India hian service ti top ngai lova service ti top thei chu telecom company te chau an ni pani na custom office thil thon parcel tang e address a thil thon parcel a phallo thil omwanga an man thu so in poisa choi turin an ti che a iti tur chu biak chun zom lola phone number chu report ang che pathumna digital arrest bum mangte chuan police officer anga in soin thil ti swalanga pu chein online na dop interrogate turin an vo che ani na dik taka police ti hian online mangin mi an dop ngai lo ti sha tur palina chungte man tok bum mangte chuan chung khat nai vai man an ni thu soin khul chhuana tan puisan phu thin iti tur chu malak main chungte a finfia photurani pangana trading manga ol sam taka hausak social media at stock investment kaltlanga apung tam tak tiam atak taka chuan punglok le apangai ai tam hi in bumna ni du hle parukna na ol sam online na lo man thatak tak tiam bum mangte chuan thil ol sam tak manga lo thatak tak tiamin peipun tur security deposit tan suman phut let train ataka chuan ol sam taka sumhu theina chu in bumna ni zelani pasari na lottery man anga SMS email share tirna thonin account details emo security deposit and deal theiche iti tur chu chutiang message email chu chang lova delete mai a himber pariadna poisa thon transfer swal e account a poisa thon swalanga soin thon le turin bum hang che chuan an deal theiche ti tur bank a account in chan tir ma support ro pakwana KYC expire link emo phone call mangin bum mang te chuan KYC update turin an shilche ataka chuan bank te hian phone call links mangin KYC update an ti tir ngai lo somna tax refund tax official anga lem changin tax refund thanem tak mule toranga shilin bank details an dilang che atak taka chuan tax department chuan bank details an nei savek fight against cybercrime stay alert stay safe MRB Jaipur kangmei chhuaka mi pasari thi Zirtomni Zingkhan Jaipur Ajmer Highway a accident lian tak thlengin kangmei na sataka chhuaka mi pasarin thi pha in mi somthum panga chuangin liaman twani in police te chuan an soya he thil thlen chan hi chemical phur truck pakhat chu petrol pump bula lir theidang nen anin chutwang ni in he hian kangmei na satak ati chhuwa zui wangani police te chuan lir thei thren khata chuang te chu chhuak thei chuang lovin an oma he hian liam twara siam tampha ni nan soya lir thei tam tak chu enfia zui ngai khopa chhia an ni thon soya report an ti chwa ma sakbera chuan lir thei che swanai nam noi pakhat hian chemical la om tak a phurwangin kangmei ti chuak na salhia highway alo ni kherbok nen kangmei hian man kai ni chakle ni inan soyani Ukraine in dona North Korea sipai za chuang thi South Korean MP Lee Sang-kwan chuan tunai thari lote chunga Russia le Ukraine in dona tel North Korea sipai te zinga nunna chan za chuang anom tho soi Lee Sang-kwan chuan parliament ta he thui soi chuakin National Intelligence Service NIS in report and pek danin mi za chuang an thi ba ka hian mi sangkhat borvel chuan Ukraine le Russia in dona hian liaman twar ho ni ina soi boka thi te zinga hian sipai ho tu sang tak tak te po an tel ti asoya an thi chan tamjok phe hi chu not lam sipai ti hian ram ri chin an shat lo wangle drone manga be ten to na satwangin chetla kan thiam lo ni in a soibok ani US Pentagon tu puang to chuan hemi chungchang hi soi chuak ve bukin not sipai ti hi tam takan boral ni in a soi ve buka azate ro atar lang lo thung report chen khatar lan dan chuan Ukraine le Russia in dona hian Russia lam puiturin October thla khan North Korea chuan a sipai sing khat atirti lo tarlan to ani Delhi private school pakhatin bomma vona adong le Delhi Dwarka area a private school pakhat chuan bommanga vona dongin police te chuan an chui zui ngala school chuan film khur thula a online class an lak puiri thuan soi vona an don nu hian emergency response team te chuan school a hian tir ngalan ni a zirlai te chu online na class kal ri turati ni in police te chuan chui zui na an thok ngal bok
he thil thlang hi Delhi school te chunga hetiang vona thlen tum khatna ni lawa ama point school sang sang in vona hi lo dong to in December ni sompali khan zirlai pakhat chu hetiang thu thona bultum tu nia ngai ani wangin manani a zirlai po hi in puang to nia soi ani bok tunchuma bom manga vona thon tu hi tu tinge ti le enghel pol thil ti nge helpol thil ti ni thengem ti te chu chui zui le me kani thu soi ani a rin helman po an la nei ri lo ni in police te chuan an soi Delhi Chief Minister Louis Arvind Kejriwal chuan Delhi High Court ne na ama in bom manga vona thleng thrin chu ngai mo ngai takani thu le zirlai te himna siam turin alo thlen to ani Trump alak lu ma kir turin international student te cha US College le University sang te chuan an institution ram dang mi zirlai international student te chu US President atana Donald Trump pa lak lu ani ma a campus lama kirle turin an cha President-elect Trump hian USA zin lu khapna siam don le don lo soichian ni lo ma se University lama thu nei tu te chuan ven thon thila ramdang zirlai te hian har satnan to lo na turin thuron hi an pe ni kumsang ni som pasaria US President ta na lak lu ani khan Trump hian Muslim ram pasari Iraq Syria Iran Sudan Libya Somalia le Yemen atanga US zin khapna thupek ati chhuak nga la heian zirlai le zirtir tu te po huam tel vekani a President Trump khatna chunga travel ban asiam hian ram som panga hungin mi singli chuang zet visa dil na po nol sakani buka mase kumsang ni somni pakata Joe Biden a president nuwa athupe kheron sut le ani kumsang ni somni pathuma tanga kumsang ni somni pali chunga US College le University akal ramdang zirla hi makta duai khat point pakhat chuang anoma US international student omek zinga aza vi ai tami China le India tanga kalan ni a India chuan China le pelin kumsang ni somni pathuma tanga kumsang ni somni pali academic yara US ramdang zirlai tamber ni in mi nuai thum sing thum sang khat zaruk pani antlinga kumasa aya antam na hi 23% atlinga zirna intren kha chuan Trump alak lu ni ma hian spring semester an tran man don wangin international student te chu an kir man angai tho ani Putin an Ukraine chungchanga Trump in biak na nei puyein pe Russia President Vladimir Putin chuan Ukraine ne na anin do mek na Indem na siama ni theina kong ngai to a US President elect Donald Trump anena inbiak chu enghuna po ain pe reng ti a soi press conference aneya Russia President chuan Ukraine nen anin do na an sipai te chu chungnung jok ma se Ukraine khotlang lama cars bial pumpui chu engteka nge Ukraine sipai te kuta tanga anlak pumhlum theidon ti a soi theilo tho soilang ve bok Trump an Russia Ukraine in do na ti top atul tho soi chungchanga Putin a chuan US President thar tu nen hian inrem na siamani theidan ngai to a inbiak na nei pui chu ain pe reng te soya engti khuna nge ka mu don ka shelawa ama poineng mala soilo kumli chuang ka bito lawa ma se inbiak na nei to chuan enghuna po kain pe reng e ti Trump anena anin biak khuna chuan soitur po tam tak an nei ngei don ti soin Russia chuan inbiak na le inrem na chu ain pe reng te soi US President Joe Biden an tu naya US ya missile te Russia ram chung ka na ta na man phalna pek chungchang Trump an a soisel chu lomomati thu Russia chuan alo soi to bok South Korea investigator 10 iun thu zot fia turin kole South Korea investigator te chuan president atanga paithak tum yan suk yol chu zirtomni khan December ni thum kumsang ni somni palia martial law puan chungchanga thu zo fia turinan kole Corruption Investigation Office for high-ranking official chuan ione hi athunei na mang swale helna chok chhuak zonga chia puna ni chungchanga thuzo fia antum ti an soya achung thon chuimek na iun hian investigator lamhi atho pui thatok lo lea joint investigation team le public prosecutor tingen na alo narba ka office andap tum te po alo dang bok South Korea Parliament National Assembly member te chuan anram sipai thunei na pekle sipai rorel na huna chantir theina tora martial law puan wangin ione hi president tanga paithak rotna motion putlu chu December ni sompali khana lo pom to ani iun hian investigator tingen na anar zelani chuan engang takin nge ma anlak zui don ala shiat lawa heti la hian iun hian constitutional quota an pu na hi changlet ve tumbok Delhi Sarkarin halpua akhap thu Supreme Court a shiatir
Delhi sarkar chuan ninga ni khan halpua le halmoi hrang zor le hal chu Delhi khopuya kumtwana khapani thu Supreme Court a hriatir. Supreme Court a judge pani Justice Abai S. Oka le Justice Augustine George Masi omna bench nena Delhi sarkar chuan hei hi hriatirin December ni sompakwa kumsang ni somni palia sarkar thupek chuan halpua le halmoi lamchi re renga khapum hlum vekani ati. Bench chuan Delhi sarkarin khapna siam hi thati thosoya hemirwal hian National Capital Region NCR ina Huamchin State zongzongin hetiang khapna hi an siam vek chawin omzia nei thidon ti asoi. Uttar Pradesh le Haryana po Delhi sarkarin khapna siamang himhang ve turin atiani. Haryana sarkar hian khapna siam ve thoma se green cracker ro awam tel lothunga air pollution ina ti boitel Rajasthan chuan an state chung NCR huama omchina halpua khapna ya siam ve bok. Uttar Pradesh point halpua le halmoi lamchi khapvek atum ti asoi bokani. Kothian environmentalist MC Mehta petition thelu Delhi le NCR air pollution nasal tuk chungchanga kaishwaina le thupek siam turangen na asiam ngai to chungchang angai to a. December ni sompani khan court chuan Delhi sarkar le NCR state Haryana Uttar Pradesh le Rajasthan sarkar te chu kumtluana halpua le halmoi khapna siam tur chungchanga thutlukna siam turin alo ti to bok. Kotin hriatirna apek achana hian Delhi sarkar chuan Delhi khopuya halpua halmoi chi hrang chu kumtluanin siam chhuak da khol hral le hal khapani thu hi a hriatir ani. Noida CEO in office door to putar ngai tha wangin staff te ashem. Noida authority CEO IAS officer Dr. Lokesh M. Chuan an office door tura kal putar pakhat chu thoktu ten ngai saklawa darkar engmoza chungdinga anin nga tirti CCTV atanga amu nuwa office an thokmi som parukte cho shema office thokte hi minute somni chung ding chungin anna theu atho tirani office door tura kal putar hi property transaction chungchang boipui tura kal ni in tarlan ni a thoktu ti han lo ngai saklovin hunrei tak an nga tirani Lokesh hian thoktu te chu kum upate ngai poimo tura zilpain a remzuita ni in tarlan ani. Dr. Lokesh hi kumsang ni panga batch IAS officer ni in kumsang ni somni pathum kha Noida authority a hiana thoktrana office na tho uluk taka vil ani theinan hian office chunga CCTV somruk panga da ni in putaran ngai saklauti po hi CCTV kaltanga amu ani bok anhoi thokte zilpa hian sarkar na tho chuan wantlang ta na thokti anin shiata andor to te lo pui chon ti turani tho shilin azil zui bok he thil thleng hi social media lama po adar zui hlea mi puilam point IAS officer che dan hi fakin khotaka na thokte chunga amalak na chuan fak a hlo zui hlea hetenga malak thin hian sarkar na thok in thla dale anti tur shelo oma omtam takte ati zia oman rin thuan soizui na salhe bokani. AA in anne tak Arakan Rama Western Military Regional Command Headquarters Chanchin Toy Tuanga chhuak Myanmar political analyst Arakan Army AA-10 Arakan State chung Western Military Regional Command Headquarters chu December ni somni khan be puithlakin anhe ti chanchin thara kan shia a tin Northern San State chunga Kokang Army MNDAA-10 okas kumsang ni somni pali khan Burma sipai ho chhuakin Northeastern Military Regional Headquarters an lo thunun to a chumi nen chuan Burma sipai ho ta Regional Military Command Headquarters pani meu chu Myanmar Military Council chuan thali chung lekin an chan ta ni Burma sipai sarkar hian Regional Military Command Headquarters si Rampuma sompali an neya Kokang Army ten anlak tak sipai mun pui Northeastern Military Regional Command Headquarters hi Myanmar le China ram rita na pui mo hle ni chutiang thawin AA-10 nimin loka Burma sipai ho an ne chu tak Western Military Command Headquarters po hi Myanmar Bangladesh ram rita na pui mo lutukani AA-10 an thunun tak an Sitia Western Military Regional Headquarters a hian Tona Burma sipai lalber Senior General Min Onglai na hi Regional Military Commander masabera lo ni to a he chanchin hi kan shilar lo hlea thaile lawa ramri Golden Triangle bula Burma sipai mun pui Triangle Region Commandara alo tho to na chau hi kan shilar zokani Chunghun lai chuan Western Military Regional Command Headquarters hi Arakan State Capital Sito City a oma
min online na regional military commander atanga Eastern Sun State Triangle Region Command lama in son nu kumsang ni panga khan Western Headquarters hi sito city atangin aaya khote jok an city a in son ta ni achanan soitake ro cho Bangladesh ramnen Barmaram hi indo thutta sela mun puipoi mo engkim omna sito city hi Bangladesh Air Force ten an bitum masakber to ni inan sha a chuwangin an city lama in son hi antana himjok dona an shiat wangani Western Military Command Headquarters sa hian Burma sipailal lar tak ten commander an lo ni to china tona SSC Secretary na chelmek General Ong Lin Dole sipai thlop United Solidarity and Development Party USDP Secretary ni mek retired Lieutenant General Thong Ai po hi mun thawa hian Regional Military Commander lo ni to bokani retired Intelligence Chief General Kin Not po America rama Western Regional Command's Noya 20th Infantry Battalion Sitoa alo thokto ti kan soitil sha mange Western Military Regional Command Headquarters so ten an lakdan hi abul thuta tangin soitum taila September kumsang ni somni pali thatop lamkhan an city atanga kilometer som paruk vela la Burma sipain mun an khwar na chin motang strategic camp kha an be masabera chumi Burma sipai ho in tran mun an khwarna motang strategic hill camp hi an city a Western Military Command Headquarters beng him to mun poimo takani Metong Strategic Hill Camp a hian 10th Infantry Division noya number 362nd to 365th and 369th Infantry Battalion pathum an oma 5th Infantry Division noya number 346 373rd le 372nd Infantry Battalion pathum po anom boka anvain battalion paruk mewin tranmun an kho ani Motang Strategic Hill Camp hi October ninga kumsang ni somni pali khan ten be puithlakin an lo ladim diam to a heta tangin an city a Western Military Regional Command Headquarters si an hwal betata chunglama tanga Burma Air Force jet fighter le helicopter ten Burma sipai hoi puima se umziani tak lawa December ni somni khan Western Command Headquarters to ten an la theita ni an city a hian sipai thlona trumhun le helipad po oma an city le ache vela Burma sipai military base somthum pakhat lai ten an lak theita ka wangin Burma Rama Military Council sarkar do tu zinga hi alangsar filor talhe mai Burma sipai tom ta te so fek vare mo thil var chi arem rim kengin azarwal takme uchon non chhuak ta supa anzinga sipai thren kha chu han en reng poin eile in thatak ngai lo ti sha takin an chorche hlom hlia tin liam toar engmo za chu anon khong kho bai chhuak hlom boka online at omlet link ta zokani an city airport chu ten an lak tak wangin hun masalama tanway khwa airport an lo lak to nen chuan thlona tumhun panhi chu ten an nei ta der mai Western Military Regional Commander ni mek Major General chu engtina mo pu chhuakin Arakan State Capital Sitolama Burma Naval Base a atlan chemanta a arem chan huna chanchin hi kan chunjom le donia Damascus khobula mi nuai khat chuang phumna thlan mu chuak Syria khopui Damascus atanga kilometer somthum vela hla Al-Qutai fa khodaya thlan lian tak mi nuai khat chuang phumna nia shiat mu chua ani kumtam tak chung chu hemun hi Syria president atanga paithak tak Bashar al-Assad kai roi sarkar khan an mi tha te ruang paina tanan mang ani satellite image le mita mutu te tangin he thlan mwal hi Syria civil war tan tirlam khan Assad sipai te siam ngei ni ti hriatania trak mangin he hmuna hian ruang hi an pai thina ni Syria to chung in dona thenlai khan Assad kai roi sarkar chuan sarkar do dal tu te chu ngai sa in an te lumna salhe nia soyania official ti chuan he thlan mu chua hian mi nuai khat chuang ruang pai nian rin thon soya satellite image anjir chiana human rights organization chuan kumsang ni som panhe tanga kumsang ni som pali inkara khan asa ta sipai ti chuan he thlan hi an laya kumsang ni somni pani thlengpo khan an mang chunjom ti shat ni bok ruang an pai na thlan hi football field pani tiat velani a kumtam tak man ni to ma se asa sarkar lai khan a chevela chengte chuan an soi chuak ngam chuang lawani Al-Qutai fa mayor hlui ha sali sale chuan sarkarin ruanga thon te phum tura thupek an don thin tho soya an ron phura piang chu lo phum mai tura ti kan ne ti
mase kumsang ni som pani khan ruang tam tak phum na tur thlan siam tura thupe ka don chu zom du lovin abang ta a hun reivak lo shen zue ni pha bok Manipur Facebook a CM Vona post ka inoya mi pathum man Manipur Police te chuan social media a Chief Minister N Biren Singale a Minister te chungchang moilo taka post le vawan ni ka inoya mi pathuman man to an mi man te ningombam dingku kumsomne pani lairong dem mayai leikai malem ganba le thangbam kumsomne pakhat kowa kelthel maka thokchom leikai heino khongnem bi le thongam romen kumsomthum pakwa Kerak mayai leikai ami te annia Facebook page Manipur News Group kumsang ni somni pali tangin CM le Council of Minister te vona thu hi post annia an mi man te hi he page admin te hi anni Police te chuan an pathum hian an pesa user pakhatin CM le a cabinet minister te da bo tumna thu zia a post chu post an lo phal sakwangin manan ni ti an soi an pathum hian Imphal West a duty magistrate ne na shwai ni in police ne na an mi man te hi thu zo fia turin ninga chung an kolan phal sak ani Facebook page a punsi me na inti police te chuan man chwa tumin an zong meka CM le a cabinet minister te laka tharum thona thlen tura midang te fui zong in thua post ni in an soi helpol camp pani mu chhuak Manipura security force te chuan Imphal East district andap kwal na a meitei helpol pani te camp an mu chhuak ti ninga ni khan an soi camp an mu chhuwa pakhathi kanglei yewal kanalup KYKL camp ni in Macau Porabia an muwa hemuna hian airgun pakhat mobile handset pakhat le bulletproof helmet pakhat an mubok Macau Porabia ve khian pre-pack training camp an muchuak boka camp a hian in SAS LMG magazine pakhat bayonet dummy gun panga walkie-talkie pani le cartridge an man Kakching district a Bijoypur mamang leikai le makha leikaya helpol mi le sania rin helmi paruk man an ne boka an kutatang hian mobile handset pathum man telani thu police te chuan an soibok Central CYMA Christmas thil pek asem Nimin jing ni somni pakhat tha som pani kumsang ni somni pali in rini jing Dariat Khan Central CYMA chuan aizole a che vela zona thak Manipur Myanmar atanga ral tlan khomna relief camp te puarin Christmas thil pek an sem chuak Central CYMA chuan aizol che vela refugee relief camp sairang si mui camp 1 le 2 BSUP Edenthar Ray Falkland turia le leitana chungkwa zani somnga pasari te tan cheng noi liman bu fai dal tel le neutrila te chu pickup motor pangain an sem chuak ani ral tlan te tana Christmas thil pek an sem chwa te vailiama hun toy man na hian Central CYMA president pulal ma chwana chuan zona thla kan unauten in sahimna na mizoramai nom chungin mani omna thewa mizo nun zemoi sang nun puya ram leilung fa te khosak phungba ka tuma khosabik lo turin thilpek donga local komral tlan kem sang ayo te chu cha a ele baran zon na konga po tu tan ma anok saka omlo turina cha bok Central CYMA chuan Mizoram mun sang ral tlan kem pa omte tan coming Christmas thilpek atan ele intur cheng noi somni pangaman huwa sem chuak to ani Mizoram State Ral Muang Central Sarkar in Foreigner Protected Area Regime apuang hi ennon le se kanti Tunai Khan Central Sarkar Ministry of Home Affairs chuan Mizoram Chief Secretary hena Mizoram chu Foreigner Protected Area Regime puanani thule khaina ron sha tira Manipur le Nagaland State te po sha tir na hi pek ani ve boka ZPM party chuan Mizoram State Ral Muang le Mason Mek Protected Area Central Sarkar in puang hi tha kan tilawa Central Sarkar hian he thutluk na hi ennon le se kan du hle ni Central Sarkar chuan kumsang ni somni pasari thlengatan Protected Area Regime hi alo nol to a nima sela tun thani som pasari December kumsang ni somni pali tanga mantran turin Protected Area Regime hi aron thar thole tani kansia tangin Mizoram chu State Ral Muang le Amason Mek kan nia abik takin tourism lama ma kan son chomeka kalphung thar mi pui sarkar hnuaya khwajin mi te hip konga kan malak na te kong tam takin he Protected Area a min puan na hian ati thuan obdon ani ram danga tanga kan state law du te point Ministry of Home Affairs atangin Protected Area Permit PAP anne zelangai to dona he hian kong tam takin khwajin hip konga har satna thlen theiba ka zofa te hi
ram pathum India Myanmar le Bangladesh ate chendara kanum wangin kan unaw ram danga omte tan Mizoram tlopo konga har sana thlen theidon wangin tha kan ti lo lia Central Sarkar in thutlungna siam hi aranglama ennon le thwai turin kan photani issue by Media and Publicity Department ZPM General Headquarters issue number 213 of 2024 date 21st December 2024 Middle East buaina lalmal somaralte Ireland mi puite chuan Dublina Israel Embassy kharanita chu anlom Nimin Khan Tel Aviv siren ti rik nile tain Yemen atangin Tel Aviv lama missile te ka chu annia West Bank tiamin Israel ram chunga bompuak thomte oma Israel Army in alo intercept thelo wangin Tel Aviv hian missile ti hian den fu ten nei nolbok Israel Air Defense System pani atangin interceptor missile pathum ka chwa anni nain anhla thung West Bank Janin Kopuya Palestine Resistance Tele Palestine Authority PS Security Force te inkara inkana thartho zel ni in inkana sang chhozel Gaza Strip Hamas chuan tun ni somsari pasari ralta October ni le tanga December ni somni chunga Qassam Brigade Sten Gaza Strip Marlambiala Israel sipai antha za tar langin 401st Brigade Commander Tiamin sipaile officer somruk antha thuatar lang Zirtomni Khan Qassam Brigade Stihian Khan Yunis Khochaklama Israel Army ho Majid military munchu Zori suicide drone mangin anbe nge a Qassam Brigade Stihi tunaya in toy tharle in heavy mortar shell te mangin Israel sipaite beilet na ansan chove zelani Qassam fighter pakatchuan Gaza Marlambiala Jabalia camp Israel Army sniper le athui thwai pakat munle muna aka hlum nuwa Israel sipai paruk bom mangin athi chille buka Khats Brigade te point Zirtomni Khan Badir 1 missile le 107mm rocket te mangin Neta Zarim corridora Israel Army Command and Control Headquarters te abombok Israel Army te chuan Central Gaza a Al Nusairat camp Gaza Marlama Kamal Atwan Hospital le Jabalia Telabei Chunzom Zelin ni tinin thile liaman sanbil zel Israel Army chuan Nimin Khan Gaza Strip Marlambial Beitlahia a leinoi kong tunnel siam pathum kilometer sari point panga vela thuyan ti chhiat thuatar lang Yemen Nimin Khan Yemen Armed Force chuan hypersonic ballistic missile Palestine 2 mangin Tel Aviv fa Israel military munte anbe thotar langa Yemen hian Israel in abe nuloka missile mangbokin abe non le tani Syria Asad sarkar tluk chiat nuwa Syria din mun le zel tur chu in lungrwal na chetak ne na kal ho zelemo ke chelin zonga kal chun zom zelani thei rampon lam thunei na tele ram chung in dai dan na sang sang te wangin Syria chu ke che thei din muna ding mekin in pum khatna chetak nen akal sham don nge ke chia in rambung in chen na athleng don ti chu ngai to tham atling US chuan Hayat Tahrir al-Sham HTS sarkar din tharwai to Ahmad al-Sara Abu Mohammed al-Julani Luman Lomanatana US dollar 10 million alo zo thin chu ti top tur thu Assistant Secretary Barbara Leaf chuan atarlang Zirtopnia US Force Ten Dear Absorbiala airstrike anina ISIS strike to Abu Yusuf an thata he strike hi US Assistant Secretary of State Barbara Leaf le HTS strike to Julani ten Damascus in munan nei lai a nei ani nge a US sarkar hian Altam base US Force Ten Waya Syria Free Army SFA mercenaries te chu Syria sarkar paithangna tel turin amalam to khan training alo pe thina ni Israel sipai te chuan tank le bulldozer te nen Syria chimthlang lama ramzau nan thok zela Mount Hermon le Koinetra lama Israel sipai te hi anzalen hliani Turkey President Erdogan chuan Syria Constitution zam tharna tur zona Turkey telve tur thu soin Constitution siam thra chu Syria tundun le na turatana thilpoi mo berani tho soilang bok Erdogan chuan Israel in Syria rama alwa ve chu pom theilo thilani ti in Israel asipai te chu danangin annor zim tur tho soilang boka Syria US na thop Kurdish dawle tu te beina san chawni zenin Turkey chuan thui shwai pol te chu khat chawdo turina chopnai zel boka Turkey pohian ramri naya asipai te achek nai bil zel bokani
Turkey chuan US chu Syria mar chaklam thunun mek tu Kurdish helho te ne na puina pek ti top turina phuta tin Turkey official te chuan khat so chu Syria khopui pani kobani le ragha atanga in la chhuak turin an phut bok khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale thei te chu ni e